ha re ka moreng na le ntate o mpotsa hore 4 years ka fela ha tswele Hey, msadi kwena. Usemusha lo muntu. Angithi usasemusha uyambona na ukuthi usasemusha. Jwale ke kena manje kaena. 4 years yonke umbambo wena baba wayengambamba unkosikazi wakho. Hey mona mosadi ona man ke a sebetsa. teng ho tsho ona le mo wetholang teng Sebetsa motshiari bosiu le mantsiya. Mawusebenza kusho ukuthi unkosikazi wakho umhalela ube nale moment yokuthi njengendoda uthi ngeke ngibambe unkosikazi wami. Ntate wa tseba ke mpotsonyana tse tsa ho tse ngata tse. Azikho ngata. Akunanto engaka. Ka heke ona jwale. ba bitsitswe ke no bantsha ka mabaka feng Ha o tsamaya mo mosadi kwena ntate a ko eme hle. Ke bua le mosadi wa ka. Stop. I must stop what? No? Stop talking with me. I'm talking to my wife. About what? About the situation. I'm not sure go ibuela ka morele nka se khotlele Hey, uzothi miyake Mr. Jones. Umthetho uzoshaya. Bazothi destroyment of property. Ngiyacela ungayivuli. Molweni mandizibulise lapho kuninonke emakhaya. Lami igama ningu-LAV AWS pronounced lovers inkumkane abanaziyo banibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Well guys, bengifuna ukukhuluma nje kancinci ngombhalo obhaliwe lapha eBhayibhelini ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wazisa indodana yakhe la emhlabeni ukuthi whoever believes in him shall not perish but have an everlasting life. So kuloko engikushoyo guys ngiyacela ukuthi kuko konke okwenzayo mayingabe uyakholelwa kuThixo ukuthi ngumuntu wasifele siphambanene ukuthi konke sikwenzayo kuzokhanya ithemba lakho ungalilahli guys. Whatever that you do always believe in him. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uhleli nawe and naba yini oyifisayo uzokwenzela yona empilweni. Well guys, namhlanje sipalele ngusisi omunye lapha uthi kunomnyeni wakhe ohlala naye kodwa kunezinto ezenzakalayo ekhaya ongazi understand. Ucela ukuthi Jozi Bioscope ingenelele ngathi sisi wami ungawari sofika lapho sizokhulumisana naye ubaba so understand ukuthi ubaba wayeyenza lezi zinto ongazi understand and wayezokutreata kanje ungumfazi wakho. Uyabona ungumfazi wakhe. So si Jozi Bioscope sathi so khawuleza sifika la sisi wami. So into engizoyenza njengamanje no Mr. Jones so shaya imoto siye ngale kwakusisi kasilakhe ngoba uthe sifike after masoku later sathi sofika sisi sobona ukuthi sikuncedisa kanjani kule situation obhekane nayo si Jozi Bioscope ngoba thina singumabiza sebele. So ngiyacela wena mbukeli wami ukuthi uhlale la uhleli khona thina shaya imoto siye ngale siyobona usisi ngoba uthe ubaba usekhona njengamanje endlini kodwa kuyaphuthuma ngoba uthe uyaphuma khona la ugijimela khona sathi sisi so khawuleza sifike. I'll see you just now. Molweni once again guys ngoba bengishilo ke ukuthi ngizojoyina umndeni lana ubaba nosisi nguyena osibhalele sithi kufind out kabanzi ukuthi why besibhalele namhlanje usisi esibhalele namhlanje ukuthi sifike la ekhaya. Baba konje nithe kwabani la ekhaya? Ntate sikaronto imputsa dipotso hore ke ha mang mo le batlang lona mo ka di camera. Baba kodwa bengishilo nje ukuthi besibhalele kufanele ke ye le khotleng ona nje. Jalo le nturisitse monna. Okay siyaxolisa baba kodwa besicela nje imizuzu emncane. Licele kubani? Kuwena musi masingena lana. Guys umuntu omdala lokho uyalwa nje besicelile baba siyazi ukuthi ubusy siyazi ukuthi futhi ungahamba ngoba bengishilo ukuthi besibhalele unkosikazi wakho ubhalele for yini ubhalele for that's why ngicela ukuthi simamele konje sithe ubani ke nna Lerato wena Lerato okay Lerato nango baba ngoba uyazi nawe since siqalile nje ukuthi ngathi akafuni nje kushuta nokushuta kodwa ngicela ukuthi ngoba esahlele kwamanje lana ukuthi umchazele ukuthi wayisilana namhlanje wayusibhalele. Ntate ke ngoletse Jozi Bioscope hobane re na le bothata re na le bothata bo gale ke o botsa ka bona gale ke o botsa ka bona ntate msadi kwena maba kanti yini ntate ho le ndlela phela ako yeme ma ke rutse msadi ke kenyetse monna o 4 years okay 4 years kaofela ha re ka moreng na le ntate o mpotsa hore 4 years kaofela ha tswele Hey, msadi kwena bona ujani na ujani na which is okay ngoba windoda esekhaya kumele vele nje wena you are supposed to provide you are supposed to provide ake o itse ngato tla nhlokomela jwale ha o so etsa ntho so complain okay baba uyakho uthi usemusha lo muntu angithi usasemusha uyambona na ukuthi usasemusha jwale ke kena manje 4 years yonke umbambo wena baba wayengambamba unkosikazi wakho ye mona mosadi ona man ke a sebetsa ho tsho ona le mo wetholang teng sebetsa motshiari bosiu le mantsiya mawusebenza kusho ukuthi unkosikazi wakho umhalela ube nale moment yokuthi njengendoda uthi ngeke ngibambe unkosikazi wami. Ntate wa tseba ke impotsonyana tse tsa ho tse ngata tse Azikho ngata akunanto engaka ka heke ona jwale ba bitsitswe ke no bantsha ka mabaka feng
sale re kopana abuti lava sale re kopana e teng yona ntho jalo okay baba manje monna le mosadi ba kileng ba dula kaofela ba ska tshwarana ha tlamele o bue le nna bo bona re o latele masawana na di khemela thona singa masawana manje ya le masawana indlela esebenza ngayo ka bua le wena ho neng o bua le nna tjena o bona bathunyana bana ba hao mo umfazi wakho uWarity bengekeze sibhalele la eshowini ngokuthi 4 years yonke wena umbambi la endlini nilala nonke ungajabula okay ke manje uVictor uyithola ngaphandle bona taba tsa motswaka maybe o batla nna ke ye ka ntle he o maybe o hloka nna hore ke ye ka ntle ha o ka tswa ke batlang o ska be wa khutla mona yana ntate o hlokometse o ya kwenzela yonke into ntwe e ke sa ihlokeng yes ho utlwa everything wa nketsa o rekela everything e ke e batlang o cele naba yini eng kapa eng ke tlo e fumana that's why umthanda bothata ke ho hantshware okay untjwetsa hore I'm asking for too much ha ke tshwala hey bana masadi I'm asking for too much okay baba vele you asking for too much uyambona lo muntu uthi usesemncane igazi lakhe lisashisa zwale uyakudinga ukuthi umbambe nje ha re le gazi la lisashisa o batla hore nna ke etsa jwang la ka le jwang le gazi lakho liyashisa kodwa why ningavumi ukuthi wabona wena lerato masawana na wa ke rati ka utwe imsangano wani lo baba kamasawana bona o so jwetsa ntho tsa batho dintho tsa rona tsa ka moreng ha ka o botsa makgetlo le makgetlo kana taba eo ena se yona taba eo fela ha o tsamaya okay uthi kunenye into uthi akusiko kuphela uyamuva ke ntwe 4 years kaofela ke monyetsi ntate ona 4 years kaofela honna le room ka mojarateng e leng hore nna abuti lava sa ka tshwana o kena ka gare ho yona kune room mara le nna ke ntlo ya ka a ke re ke monyetsi ka molao le nna ke ntlo ya ka o batlang room every day ha ke tshola ke tshwanetse ho tshola di plates tse 3 re le babedi a re yena wa lapa ha ra bosiu a tsowe ka 3 o mpotsa ho lapa every day ka 3 ya matha each and every day ntho e thabisang motho wa monna ka more ke sa kgone ho kena ka yona o tsama a lo jela ka rana ka more eo ka sense ntho ya abuti lava why wena ngo3 ekseni yeah kumele ephake usisi kube neplate othi wena uyoidlela ngaphandle ngo3 ekseni every day mamela ntate kwena ukwa uruma libitso la wa ntate lavasi baba ba lavasi kwana utlwa so kwena mamela man utlwela wa tumetsa nthena pela hantle ke tlhalosa tabe ya room bona re ukwa rona rena le setso mona amtau setso ba re ke ntwe moetlo ha o sa tsebe ntho tse o tla ipona man le tsolo ninomthetho ninezinto zenu mamela msadi if hona le setso mo mojarateng if I'm married to him am I not obligated to know that bengithi ngisazola bua le nna jwa ngithi nambe bengithi ke re ha o ke ka mane batho ba bomme ba kene ka mane hona le ntho tsa ka tse ke di beile mono ha go botsa o nlwantsha makgetlo le makgetlo go baneng ha go botsa o ke bankaraba o nlwantsha ankarabi ngizalibuza something baba angithi umuntu uma umshadile okwami ngokwakho nokwakho ngokwakhe so and yonke into oyenzayo yonke imfihlo kumele yaziwe ngumfazi wakho just in case ukuthi noba kungenzakalana empilweni manje why wena leyo mfihlo leyo iya leso sintundini leso sakho engasazi yena mamela nthweni wasisifihlo uqwaye kuyamujwetsa lika shiko so samthi uyivula ke lo room siyibona kekebe hobane ngohana hayibubi rubelo lerato king ekamo sadi kwena ngoba ngiloke ngisebenza ngikile musadi hobane umfepa yebo baba yazi ngoba ngiloke ngisebenza kanje kulezi zinto ngidibana nabantu empilweni khona ama room engeke ngangena ko angangenwa and angisawathenga angingathemba ama room angangena ngiyaxolisa baba okay kodwa angithi ngizela ngokulo la ngikhuluma nawe kahle okay ngicela siyongena ke eroomini lelo umfazi wakhe ezokwazi ukuthi elibone naye room elingangena ke ra ubulu man ha ona le sinotlolo se dulang ka mane se tshwana ke nna fela oh isikhiye leso yebo singa break umuntu omdala sicethe sikuthengelela kuJozi Bioscope singakuthengela esinye isikhiya futhi mayingabe awuna roba next kena ka kamreng eo ka jeno ga kena mosadi bona ke ra kena ka jeno ka se khot 4 years ke khotleletse 4 years ke khotleletse o teng mosadi etsang jwalo ke o teng nna mosadi etsang jwalo uzama ukuthini uzama ukuritse ha re utlwana nna uzama ukuthi wena dumela man ke bua le mosadi wa ka man
ke a bua ntse o kena Axolisa. kanti ke eng bothata bao Anginabuthata. ba ke re kwena mmitsi tobana le taba tsa hao tobana le nna ke re tobana le nna tobana le nna wa tseba ke utlwane le yena utlwane le ha ba qeta o betseya mo o betselwe Mina ngisomsebenzini. mosebenzi wa yena Yebo, lo o hirile ke ma ke ma o hirile nga o Mina nketsa ka mosebetsi. angiqashwe umphakathi. o hirile ke yena o taba tsa hao tlohella la ba sa ga taba tsa hao ke re ho monyela ga kena ka jeno Yebo. ho Angithi mong uyamthanda. eo lang o jella ka yona ka 3 am Hey, mosadi ka 3 sebetsa ka batho ba go betse wena ba tswa o lo jella dirumong batho o sebeletswa ka tlung Okay, mangabe uyamthanda umfazi wakho uzomazisa leyo room uzongena naye futhi namhlanje ukuze sibe neshow ukuthi uyamthanda vele kwamabele. bona ke re ke a hana ka room yana Shutha umthandi he ke a mo thanda motho ona ke na taba le yena ke a mo rata unataba le yena. ha ke na taba le yena ke a mo rata ha ke na taba le yena ha ntsa batla ho kena ka mane hobane ha no kena ka mane Okay, asingene. wa tseba ha o rata motho a ka se ntshitse le wa ntshitang ka teng o ka se ntshitse le wa ntshitang ka teng mfaena le khutle o ka se ntshitse le wa ntshitang ka teng man le khutle o tlo ja Ufayina yini? Ufayina ubani? he kwana le khutle Yini kanti lobu khutlo yini? society motho ko wena Une society wena. hantle je wa tsiba le society Uyasazi sisi society. tseba ba kopana ena le bagotsi ba hae Uyazi ukuthi benzani kule society. ke like ba ntshitsa tšhelete gore this time mang ke mang a fiwang tšhelete Okay, i-society umuntu omdala ihlangana phi ne-room elingavulwa. society a ye teng ona jwale mara a ka se tsamaye mo a swere fe dikarabo So uyakhona lapho. ke go ka se tsamaye mo o swere ne dikarabo ka se tsamaye Ka tsamaya. o ka se tsamaye Dilo tla tla njwetsa o hore ka ke se tsamaye kate. 4 years ke gotleletse 4 years ka se kgone nna Umuntu omdala uyakhona kule society njengamanje. ke tsang Uyakhona ku society. o khona ke Uyangakhona ku society. ke ya ka kho ke ya teng a ke le je Njengamanje. je Umuntu omdala ngiyibonile ikara yakho ukhalela ukusave fuel yakho uthi sikhape mhlawumbe. Sambe nawe thina nami ngifuna ukubona ukuthi kule situation. re tsamaye re kena ka kamoreng ele ka jeno ke re ha re tsamaye re kena ka moo ka jeno bona it's either o bula room ele or nna ke a tsamaya mona bona tlabe ke le buile Okay. haholo ke a tsamaya nna mo ebile sentse ko di nka se kgotle le nonsense e etsang nka se kgotle le Hana nonsense jwale e tje. etsang nka se kgotle le nna ke manye na Yini kanti ke re ha o tsamaya mo mosadi ko entata ko eme hle ke bua le mosadi wa ka Ngiphakame ngime mhlambe isuthe engasiphi uthi ngiphakame ngime baba. oh ke umthako uphakama lo yema Uthi yema ndiva ngathi uthi ema ke re ho stop ama stop what no? stop talking with me I'm talking to my wife About what? ngoba about the situation I'm not sure go ibuela ka more ele go Asam uya ka emsado akuvuleki akuvuleki la akuvuleki uzothi Mr Jones umthetho uzoshaya bazothi destroyment of property ngiyacela ungayivuli bazothi umthetho awusivumeli wena sisi yabo bazothi destroy i-property baba cela uhlale phansi okay okay mara wayikwatisa ngoba ufuna ukusibophisa masivule yini why uzobatla nishapa na okay muntu omdala okay ngicela asikulisi thina wena utsamayele bona etsamayele wena unhlanthanga ke muntu omdala kangitshwarang ma okay kanti wayikwata vele mangabe sikhuluma ngale room tusetse le dipelo ma ngithi wayikwata masikhuluma ngale room di-high di a tsoa yini kunani kanti lapho baba modimo wa kgotsa ekana o ka ba kwatela ha kana fela for go batla o bula ha ona ntho o shotang ka yona mo nna ke ntlo ya ka e ke batla o bona ke na le tokelo ya o tseba uyasebenza yini baba wa sebetsa ntate wa sebetsa ha ona ntho o shotang ka yona mo tlung maybe mhlambe le room Se o se batlang ke a o fa ke. le nto elapha se ko se o se batlang ke a ho fa ke re msadi le nto ha o elapha batla tjhelete ke a o fa unemali yonke unayo jwale ha ke batla thobalano unayo imali eningi hobaneng o hlola mfa eo hobaneng o hlola mfa eo wait ha ke kgathetse ke etse jwa engabe uvalela umfazi lapha every day for 4 years mohlomong kwaletse mosadi maybe wena umlalo ucabanya uthuba lapa mina ngifuna ukulayitha umuntu Uthuba lapa omdala into engekho umuntu omdala ngoba manje uyabona thina sikhuluma ngendlu Jwalo? mhlambe ngo3 ke amandlwe
La kunani yila ukuthola khona le batla o kena mo sa keneng teng o kena nna fela le badimo baka yila uthola khona mhlambe lokho ongakunikeza usisi ngithi yila uthola khona lento ongayinikeza usisi le mina msadi wo kwaka hore ke etsang le ena umuntu sesemusha wena wa bona hore le ka dijara ga bona ka rasiana I'm confused ke o rata ho wa tseba ke dumellane ho ratana le ho nyalana le ena hobane ke tsheditse hore no ke motho moholo ha bona dihloko kaofela tsaka o tlo kgona hore a mfe tsona wa bona ka bana o mature le ka kelelo o moholo jwale ke bona hore ntho ne ke etsa mohai yo ntho ne ke etsa mohai I wasted 4 years of my life wena ke wastile esisanyane mafura kaka ona because of you and thank you so much kona bontsho tse konna thank you mara hone ni go dula mo rumele mara money is not enough into ifunayo ukuthi nenze uthando nobabili angithi le thando ke ro utlwa ke le rato motho manje uthando ha batle bana from rona ha batle bana go ba etsa jwang bana so batlo go bela le nna ke re tlamele chelete re ilukise bengata so that bana ba tla mo lefatsheng mona ba sa soko dikolo di a tura mosadi dikolo di a tura mosadi mara uyazi-afford muswena ngoba unemali yonke man baba kwela ntshwara ebengakuthwara ene wa bona baiki kwela tshwara unemali yonke ke o skare ke so vele ne le bontshe lefatshe go ntshwara jwang man khuluma ngale room ba kanje vele o ba so ke be ke tshela morao ke nana gore mara o tla ba nshapa nka se phele so mosadi kwena nkile ka emisetsa letso nna mo nka se phele so ke a tsamaya ha o sa bole ka sezulu ba re hamba juba ba yo kuhlutha phambili bazokucutha phambili yona ntweyo yebo enosisa umuntu ozomcutha balokucutha akekho umuntu ozomcutha usisi kwena ke re sontse o le teng mo ngizokwenzani ke re sontse o le teng mina angicuthi niksi tata ndithi mina usisi uwariti if bekangakuthandi bengeke zesibhalele thank you so tse ba shuwa we so tse ba shuwa ke maitseng ke aksela ka thapi so bua se ya thapi a bua lena mfihlo e o buang ka yona a se mfihlo ke setso se setso sa ngoba umfazi wakho akayazi ukamputsitse hore umfazi wakho mayengayazi wa buela hobane ke sa tsebe manje burutsi ntho tsa bataung ka mola ha ke motaunga batho ba ngesintu angithi lo muntu umgalela inyongo ngelemane tlasa sifate ha rile mahaeng kwana ukwa bomme ba dulela kwa ha una umsadi otori wait lesintu sakho ilese sikwenza ukuthi ungabe nomntana baba unemali yonke upaka iBMW lapha unemali yonke manje wayengafuni ukuba nengane that's my question ngane re tlabana le yona msadi wayengafuni ukulala nonkosikazi wakho nining kana ko yaka okay kanako ya hao kanako ya hao wanhlolla utatetse lo muntu uthe ngaba nengane ufuna ukuthi iminyaka iloku ihamba engabe nomntana ushikita ba go wena so hodile ho wena wa tsofala akana nengane leyi1 jwang ngwana o tsofetse hana le ngwana oyi1 ke ayibona taba lento ifihlayo kodwa baba guys angifuni ukuxoka kunento nje engathi imake sure la ekhaya khona into ubaba osifihlela yona kumele si understand ha hona mosadi o tlana ntsa arabisana le monna akakuphikisi lo muntu baba uwari hobane ha o batla etsa dintho taba di felle mo so wena ngitlusele into phambi kwakho ha o tlosa mopela hao o hlola ke taba tsa hao tolantsha batho ba ileng ga bana phoso ke o hlola taba tsa hao le tla sala mare ka mane ha le ka mane la bula fela mono le tla ipona ha le ka mane ke a betse yana ke a le khotleng jwale ba tlile tla fine wa tseba fine ya rona ke buka ntate 250 fine tla be ke nka kae tla be ke patala hore re khona o thola di chelete ha o tla bonka ka o hlalosa reng ha ona chelete wena ha ona chelete ufuna ukuhlukana nomfazi wakho ngokuthi wena umtshela indaba uready ukuthi ehambe kushiye la ekhaya ditaba mosadi ke a mojwetsa ha ona taba tse ke sa di jwetse bula le room ke ukuze ngahamba otherwise bula here bone dithulusu tsa ka mane ntho tse ke sebetsang ka tsona dithulusu manje wa batla o kena ka mane it's either o bula room ele o re ka tsamaya ke mo kholola ke tla molata hape uyavaya Mr Jones uyaqoqa uthi ngimcocise mfana ikheng no vele if decision yakho yilento oyifunayo nemama into engibona ibaba mbona njobe rough so khona kufihlayo Mr Jones mina khona yazazi lezi zinto uyikhumbula lento
So willing Apha ke okay, ndoda yabhitse. oza la sikhulume njengamadoda umuntu omdala. Sikhulume njengamadoda. Oza sikhulume njengamadoda. Umuntu omdala utshele mina. Koya jwang le kgotleng ke apere. Uzotshintsha ngithi unamasuti amaningi wena. O di tsebela ka di suit tsena tala. Unemali O so tsiba bethu. Ngibone ngekara yakho unemali wena umuntu omdala. Okay baba awutshele mina yini le ifihlayo lapha. Ke fihla. Yeah. Oh ke fihla matsaka. Wa tseba ntho e sa ifihli mona. Aka pata lotho mona. Ke beile ntho tsa bontate tse lo re nna. Di a nthusa mona lapeng. Okay. Wa bona jwale ntho tse ke di beileng ka mane ha di batle batho ba bomme. Asifuna abantu besifazane. Vela akumelanga wena ulale nomuntu esifazane. Mantate motho wa mme ke a robala le a ko bele nthwena kwana. Batho ba bomme ke a robala le bona. A ke ba tshabele ka lotho ha ne ke lo re ha ke utlwane le batho ba bomme a ke robane le bona le rato ngabe ke sa monyala. So manje uLerato ngoba nafuyeza ungalale naye yini sibanga sokuthi ungalali noLerato? Wa tseba tse ding tsa dintho ntate kwa ba reng ka Sesotho ho thwe ke patuwe wa bona khuluni asikhulunywa o ka se di o iphatlalatsa okay ska jwale le shebisa ka batho mo di ke ntho tse bo di camera tse tsa lona tse okay ha o kene ka mane ho fella mo. Okay kodwa umuntu omdala uyabona wena manje uyabo uyapaka uyaxoxa lapho bona ntho tse le sa tlamehang o di bona. Sicabanga ukuthi ngiyofuna ivan. Kunenteni Tshela ubaba ukuthi siyahamba. Okay haya ungayilanda even whether you are willing to lose your wife over into kanje. Ne ha be lo re jwale o tsebe hore morena ka re ke beje ene ke iphita ke sa tla iphita ha o kene ka mane room ne and then yena ha nana hore o batla hore a betse ne ha betse ha tsamaye ha ke na tlatlabula ka mane ha ke na tlatlabula baba ngathi sokhuluma thotse kaofela tse rena ngiyacela okay ungasilinda ke ukuthi efike uMr Jones neveni before uhambe ku society yakho because manje sifuna ukuthi sigcine sesithatha nezinye izinto ezirong ukuthi sitshontshile la le nka morwalo wa ngwana wa ke yeah ke di rekile nga di si angithi umthengele ngothando kanti amthatha le Lexi moma umthengele ngoba umthanda nje umuntu okay akana dinka he kaofela he ke tla reka tse di unemali yonke umuntu omdala wena emhlabeni utlwa ke reng ntate wa ka ukwa ke re akana nka se a senka a tsamaye a khutlole ha mmae o rantata o yikunenkani kanje ngoba ulalani yikunenkani kanje guys okay ngoba salinda Mr Jones lapho ukuthi ethatha iveni khona into ongayiunderstand eyenzakalayo ekhaya ngiyacela ukuthi usibhalele lapho josephbascop.co.za ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi sifollowishe naseinkundleni zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku YouTube sikhona yonke indawo we at josephbascop ungalibali ke mbukelo ukuthi ucofe usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku josephbascop bengazi ukuthi bazosifumana kanjani. Ngiyanthanda lokho lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthathu